Sanibonani ninjani? Asathemba ukuthi niyaphila. Welcome back to our YouTube channel, my YouTube channel, your YouTube channel, our YouTube channel, your man and your whatever's channel. So yeke sizokhumbula ke ngalo ngephoyisa elikade i-MPD officer uBanele Skosana obulawe last week washona ebulawa eTuckshop yakhe ebulawa inkabi. Sizokhumbula ukuthi ke kuthekisa kanjalo impela kwase kubanjwa unkosikazi wakhe kwase kubo yena okade ehamba phambili kwathiwa inkabi sivele yakhuluma yathi hey ngeke mina ngithengwe uwife uMadlamini uyena obekade ethenge inkabi ukuthi ikwazi ukuthi izobulala uBanele ike uthe mangabe ke besho kanjalo base yahamba kamaphoyisa ayofuna ke ayo arresta unkosikazi kayena lo guy lo kwaThema ehostela on Monday bathi umuntu okuthiwa ubulale uGuy igama lakho inhliziyo yabantu mangwanyana naye wakaThema eluhlala Nkosi yami ehostel leso kwaMangwanyana ngazi ukuthi yini utheke sefikile lapho ke wasiyasho ukuthi cha mina bengithunyiwe leli phoyisa ke dutshulwa nje beliselivini ngoba liselivini ngoba bekade ligula likade lidlisiwe so uGuy besazama ukurecover from poison sekasola manje usinalo poison lo adla ngo KFC kusho ukuthi ubeyidlisa obani uyona lena inkosikazi yakhe le uSibongile uMadlamini namhlanje ke uSibongile uMadlamini after esekhala la ese-actor la eseba hayi shem kodwa ugirls wayi ngiyamvuma ke uyakwazi ukukhala ke abesefika kamaphoyisa azombopha ke asho ukuthi cha ndoda sebekhulumile ke lo lapha washo ukuthi uwe kahle owazi ngalo daba lolu therefore we are here to actually arrest you namhlanje ke uvelile ke enkantolo ke uMadlamini evele enkantolo ke lapho kuqala ngqa ngoba uboshwe phela ngcwatshwa wasizighayize wahayisa ke namhlanje ke wenze i first appearance eSprings Magistrate Court kwaThema ekuruleni and then bail was opposed by the state and then imatter will return to court on the 21st of February ngo8 ekseni okusho ukuthi umbali uMadlamini lo Sibongile usazokuthi nje kwesogqonyekwa ahlale ngaphakathi onwabona omaweni ahlale nje esitoksini until umhla ka21 February lapho ke icala lakhe lizozwa kabusha bese ke siyabona ukuthi kuzwakala ukuthi state siyenze njani siyamgranta yini bail or not kungenzeka aphinda avula ngemacala ex-husband yakhe who died because of poison so this man was the second man who died in a speech of few years and then bonke bekindlela efanayo bekupoison waba nebhadi ke lo noma nenhlanhla ephoyisa langa ubulala upoison wabona ukuthi hayi no kusho poison wenza kancane wasenze njani wasethatha ihitman ebisibanjwa ke lapha yana ke so izikanjalo ke indaba ke please make sure you do subscribe and you are commenting sizoke sesilinde umhla ka21 February sizokuthi thini into